Anak lon sayang berbakti bersemati, anak berajin beryakin jak sekolah, anak berhati berbakti bersemati, tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang, tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang. Ibarat sibak bakaya membahna manfaat, jika faedah getanya manusia, menansyid tanya hai anu benyana ilmu tentena guna ke bangsa dan agama. Pesan ulun hai anu puput amai yang nur, tafakur tasyukur bapa Rabbana. Anak lon sayang berbakti bersemati, anak beryakin berajin jak sekolah, anak berhati berbakti bersemati, tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang, tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang. Ibarat sibak bakaya membahna manfaat, jika faedah getanya manusia, menansyid tanya hai anu menyana ilmu tentena guna ke bangsa dan agama. Pesan ulun hai anu puput amai yang nur, tafakur tasyukur bapa Rabbana. Menansyid tanya hai anu menyana ilmu tentena guna ke bangsa dan agama. Pesan ulun hai anu puput amai yang nur, tafakur tasyukur bapa Rabbana, tafakur tasyukur bapa Rabbana.